le PDP ge pula lamblang otro tanggo panen hasil saban sare gedren ublang mangat udep hana utang mangat mublang hana hama ke harta suci badan hana utang bak Rabbana. Legat bak Baitul Mal masing senam kata bagi mengurangi kemiskinan fakir miskin ngandu apa sudah kaya udip senang. Pula lamblang otro tangguh panen hasil saban sare gedren ublang mangat udip hana utang mangat meblang hana hama ke harta suci badan hana utang bak Rabbana. Legat bak Baitul Mal